Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ibu nih teman-teman. Kali ini Ibu lagi jalan-jalan teman-teman. Seperti biasa mencari mainan. Kali ini banyak daun-daun kering nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa, harus tetap semangat. Apa itu? Wow, mobil-mobil balap teman-teman, warna biru nih. Oke, kita kumpulin, masukin baskom. Ayo kita berjalan kembali. Ada Gani. Halo Gani, kamu sendirian ya? Hai Gani, hai Gani. Ayo kamu gabung ya sama mobil balap. Terus kita jalan lagi. Ada mobil polisi nih teman-teman. Nah, ini dia mobil polisinya teman-teman. Kita masukin. Oke, kita jalan lagi ya teman-teman ya. Kita cari lagi. Ada apa lagi nih kira-kira ya? Wow, jalannya terjal. Wow, ini dia mobil balap warna merah. Wah, ayo masuk lagi ke baskom. Kemudian jalan lagi. Wah, terjal banget nih jalannya teman-teman. Banyak rumput-rumput dan bebatuan. Hehehe. Sit. Wow, ada Lani nih teman-teman. Halo Lani. Halo. Hai Lani. Hai Lani. Nah, oke Lani, kamu masukin ke dalam sini. Kita jalan lagi. Wow, ini kasir-kasiran nih teman-teman. Wah, ini dia nih kasir-kasiran kita. Wah, masih bunyi nih teman-teman. Coba lihat sensornya. Wah, ada suaranya. Oke, kita gabungin lagi nih teman-teman ya. Masukin. Kita lanjut jalan lagi. Wow, jalanannya teman-teman. Ada Pop It. Wow, Pop It teman-teman. Wah, gabung lagi nih sama teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada siapa itu? Ada siapa itu? Siapa itu? Ondel-ondel. Kamu sendirian ya, ondel-ondel ya? Oke, gabung lagi. Kita jalan lagi. Mendaki terjal yang tinggi. Ada Ipin nih teman-teman. Halo Ipin. Halo. Mana sih Upin? Kasian banget sih kamu sendirian. Oke, nggak apa-apa ya. Sini ya. Kita jalan lagi nih. Mendaki lagi. Mendaki gunung, lewati lembah. Sungai mengalir indah ke samudra. Akhirnya kita ketemu si Boba. Halo Boba. Akhirnya aku menemukanmu. Halo. Dapat bomba jumbo nih teman-teman. Oke, kumpulin lagi di sini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.